Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke. Ucubezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze wazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuzi izindaba ongawenzayo njengamanje ukuthi-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lapha sekuvele-ke itulo-ke likababa uJacob Zuma-ke laphana-ke umongameli-ke we-M_K-ke elizokwenza ukuthi-ke laphana-ke izwe libuyele-ke kubantu-ke abamnyama-ke laphana-ke uvezile-ke wathi-ke ukungenza lokho kwenzeke kube yimpumelelo ukuthi-ke wonke-ke la maqembu-ke abantu-ke abamnyama angabi khona-ke ngoba engathi-ke asemaningi kakhulu. Kube khona-ke elilodwa-ke noma-ke amabili-ke laphana-ke amaqembu abantu abamnyama-ke lelo-ke qembu-ke lizobe selivotelwa-ke yiwo wonke-ke umuntu-ke omnyama-ke laphana kuzokwenzeka lokho-ke kungenza ukuthi-ke amavoti-ke abe maningi-ke izwe-ke libuyele-ke kwabanyama-ke laphana ngenkathi-ke esho-ke ngenkathi-ke ebizeke iy'ntatheli-ke izolo-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi uningi wakuzwa ngami, phela nto nje ngidlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke naye-ke beka wakhe umbono-ke ozizwele-ke onawe uthini-ke. Mase ngicela phansi usizwile-ke le vidiyo lonke comment section fusha uvo lakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicela nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Mina I come to understand isinqumo esithathwe uShivambu by leaving EFF azojoina iMK. Naye uMalema ngiyafisa ukuthi naye ngelinye ilanga njengoba ehlezi ekhuluma ngondaba yokunita iAfrica. It starts here Malema. It starts here. Yabona ke lokho ke kufanele uqale la eSouth Africa by leaving EFF and then join umkhonto wesizwe. By then sokubona ukuthi ngempela kahle kahle ulwela ukunite abantu base-Africa. Mina bese ngicela ngibonge nale ndaba ye-GNU eyona esivezelile ukuthi kahle kahle namaqembu esiwavotelayo amanye esitshela ukuthi amele abantu abamnyama cha awekho kubantu abamnyama. They are there to protect the interest of abelungu noma they are there to protect umnotho okuwona ophethe abelungu. Sesikubonile ke lokho ke sekuzivezile. Ake shiye wonke-ke lamaqembu amaningi angeke asisebenzele asidividayo and join iqembu elilodwa ekuyiyona iMK silwe ngeqembu elilodwa